Gaur, martxoak 8, emakume nazioarteko egunean, bat egiten dugu mundu guztian egiten diren borroka, aldarrikapen eta harrotasun adierazpenekin. En EAJPNV estamos comprometidas con la construcción de una Euskadi donde la igualdad real sean los cimientos de nuestro pueblo. Muga, oztopo edo kristalesko sabai guztien gainetik emakumeon indar infinitua aldarrikatu nahi du. Hoy, 8 de marzo, reivindicamos la fuerza infinita de las mujeres vascas que en tiempos más oscuros sostuvieron nuestra identidad. Indar infinitua da gaur esparru desberdinetan liderrak diren emakumeena eta gure komunitatearen ongizatea zutik mantentzen duten emakume zaintzaileena. Os animamos a todas las mujeres a que ocupéis vuestro lugar en la sociedad. Nuestro liderazgo es imprescindible para que Euskadi avance. Espazioak okupatu, berdintasunari bere lekua emateko. Gaur, bihar eta beti. Herri askea, berdintasunean oinarritua. Gora emakumeon indar infinitua.